Cong. Ambil lo. Thank you, Ci. Doma ama ko si resmi ang guru ba na? Kalau ko apa buat nasat ya? Punten resmi Ci. Pun cuman samangken kula pengacara jangan Ci. Sah. Lawyer ya. Di nikahan terus klien Ci. Tinggal nyon pamit Ci. Iya tinggal Cong. Sukses ongku anak noreng. Berem matang anak. Mater tak titio perak metong osok. Buri ben ereng-ereng. Mater ibu di are mapunga akaba. Dema aping, ambu helo. Dari matika. Mada ibu tercatoran lu, mulai yang naungan deki. Tika mak jalan soko. Bang kita jalanan soko beria. Cek bulan di soko Ci. Sambil empon kapuru bulu. Ci Maria kebuyan na rencing. Tago tak mari. Lakune taraki wajarakan. Lako malo lo Tika. Pangeran neko tak tuum lako tapi harus tuum racik ke. Kumpulan nang Ci. Tapi mon tak usaha anak bini dulu. Pagana nape, pagana belikir. Sambil tiga tak ejam. Rujak na siapa? Mon atani atana atau king. Tina bula kapuru. Mat belum. Bula. Mat. Lo kali kia saya tunjuk dia. Tunjuk Dinto. Lah, cara kene ko. Berem beres kapi. Tika anak na sanonto berem papon. Ben bode di mas sanonto. Ki beres Ci. Mon saya bungso ki asa kola Ci. Mon saya sariang kon ala kon ningi coba. Ningi jasa desain konstruksi. Nape kene ko? Dan terus bulan saya tahu struk sih. Setruk saya beremah gini ko tiga Ci. Paling tiga gini ko setruk. Setruk gini ko nyaman apa nyake. Bah, nggih. Oke, nyaman apa nyake. Konstruksi ini ko pada orang yang kebi komper. Desain, komper holodok, komper Roma, komper hotel. Kene eko konstruksi. Nyaman kene kon perak guna ke boy kamu, Ci. Ping. Bulan aja waktu cara anak Tika. Ping. Dan jaga lo. Itu Pak. Ya, beda nama ya. Ada tunjuk dina, canda beda norsakia desain konstruksi. Ya, pumpang beda nama. Kaulah bebini laku berdak. Tak bisa mikir berdak. Urusan lelaki kini Pak. Mon pangatrono kaulah toroka jurusan pariwisata. Polana esmuna banyak objek wisata. Oksigen geliang kenika sedang berdua paling bagus itunya. Terus juga wisata-wisata lainnya. Otabe jurusan informatika. Karena zaman 5G mangken pon zaman artificial intelligence. Iya. Deki bisa-bisa mobil tak mau sopir. Karena beda mesin otomatis mesinnya piro. Kaulah terlalu kenika Pak. Manabi jurusan pariwisata tak ekeki Pak. Mun na perak ngalak karpeti bing. Na peteti orang punga. Boleh tak teti orang sianganga. Saya tak jelas masa depannya. Menjak orang tua na. Aing sosona jelpongku. Mapunga kawa orang tua na. Baru mau na bing terosa. Gitu na Ci. Sariaki di ma pangatrona anak-anaknya. Karena saya paripesan kona. Pangatroni ko pado. Tapi pengaruh sih tak pado. Setiar tena. Kapiring tua niko terus anak na sukses pada na cakan-cakan. Tapi tak aja min sukses niko pado.
Nyamanong kutika anakna kun najual gambar. Munti ka kun tao mo caay. Kini ko beda sekolahan na kia. Nyaman na sekolahan teknik. Oke. Oke. Tikimon sa modela ni ko kutua modal. Bula ni ko ngabi 16 laku tinabang anak. 16 laku kan kudu hektar ki. Pula tero mabunga anak. Cara anak natika. Giti na bula terus aja. Kini ko karempot ban keluarga na. Kalaban ate selak. Bani kalaban perok si berke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ya oleh nabing benar tak toro kata ngocak. Jadi lah buktena. Di mobil. Nyaman cara jadi bing. Punten Pak, kaula pakun informatika, tabana pariwisata. Tepak. Ingat kau cak na piping banyak orang tua maksaki pangarak anak tapi pas pengaruh tuman pangeran lah teti katantuan manusia bisa arencah senan tuaki si kobasa dan seigaris kasapen manusia.